लाइथांनाय 12 एप्रिल 2026 सालमारिओ TTAADC चौमारी साल अंगै थांगा अभाइकनो चौमारी पाइमा यागलो हाइनो हाइ 17 एप्रिल 2026 सालमारिओ चौमारीनि रिजाल्ट साल साख्लाइजागमनि यागलो टिप्रा मथा बदलनि अंगै 24 सीट कप्लाइ अंगमानि यागलो जत टिप्रा मथा बदलनि MDC रक समाय तांलाइखा फिया जरा किसा नासिंगै तनिजाखा MDC समाय तांफानो EM CEM तै चेयरमैन डक चंगजाक लिया पाइथागो तिनि आसाम वेस्ट बेंगल तामिलनाडु केरला हाई स्टेट डग असेंबली रिजाल्ट साख्लाइजागमनि यागलोनो टिप्रा मथा बदलनि बखाक्तै CEM तै चेयरमैन तै EM Khoroksa ni bumung saklai rijaka Tipra Motha official ni bukhaktui arawa luku rok jora kolongma rombui mokol kaisimbui nasinglai tonglai mani CEM saboba angnai EM saboba angnai tei chairman sabo Chongjak no honoi luku rok jora kolongma rombui mokol kaisimbui nasinglai tongmani phiaba tini srai no o luku rok mokol kaisimbui nasing tongmani bumung saklai rijaka arawa CEM ni barja mankha kecham EM borongmang luku khachuksa Runel Deborma Chairman engka kecam EM borong babaran John Diang tei EM engka Shike Jometia tabuk jura o Khoroksa ni mung saklai jaka Tipra Motha official ni bukhaktei nainedi chini mangpliwa